Kapitan Enteng! Ay nakarote problema ti barangay tayo. Apayan ako namday tangkail. Na, chiptanon ka di mo amaw. Apay nga binanagdamag ka pa lang, Chip. Kita man. Agungitan ni Kapitan. Ay, nagado akrimen ti mapaspasamak iti rabi eh. Ay, kunakon kahit. Husto ti pampanunutay. Nadutek tatakaw. Husto man ang ti pampanunutay. Naglainga ka talaga. Na. No talaga mo't lang nalaing ka. Panunutan man nga raw. No kasano tayo masulbar dahi ta problema. Ang gangil. At na panunot mao. Nalakaayamot ti agpanunot. Ay. Amo ka, nanya ti pagsarsaritaan niya. Ay, mariribukan kami nga roden pare. Ha? Noon na ti rumbang nga aramidin may. Matulungan na kami nga tataba daw. Kas kalasig sigurado nga agsasaudita tataba daw. Sumurot ang agrunda kadagiti tanod. Eh, sigurado ka akayat mo nga aramidin dito. Agungat tupay ni Nana Tuyang. Uray payago ngay, tumulungak para iti pagimbagan ti barangay. Dakkel ti may tulong ka, no siya ti sumurot nga agrunda. Anya ti mako naman gail. Isurot mi ka din ni tataba daw nga grunda. Wanay. Tapno addan nature da kaduame. Approve. Sige. Sumurot ka nga gronda para. Yeah! Up! Yeah! Up! Naglay nga talaga ni Kabadungan. Naglay nga kumugtar. Up! Uppercut! Up! Yeah! Up! Dagdadanaw. Apurkat ko naman. Ngam apay ngay, adito'y sangwanan ti Tersin, ti pagprak-praktisam, Kabadong. Sumurot ang gayam nga grunda kadagiti tanod. Up! Yeah! Up! Yeah! 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 Nabilik siya giti tatawa mangkit-kita ka ka. Rumbang lang agbilib da. Isu ti ipasango mi kadagiti kriminal kagawad. Ay katuan dayta akinalaing na lumaban, flying cake, kas kada-apurkat ko naman. Ay Yeah! Yeah! Alwadam, ang mga numakugtaram dagiti lakaw. Uyan, sumurot ka mapanagronda kadakwaraw kita arabe. Ay kat nasaya at ano kasta. Siya kanukay, ti pasango da. Tapay. Kit maturog da gayam, iso ang nagpraktisa kaon. Di manaw ken kimugtarak ni tatersina ni Marijuana. Impakitam kadagiti tao. Ay, kit wina. Nasken na makita dati kinalaing ko ako mugtar. Ken dumanaw. Kas kumaday tayo, kitam. Up, yeah! Up, flying kit na itatuyang. Dahito'y pa'y buksing, uppercut. Up, pero ano mo? Ay badong. Ay yaday. Abay. Adda nagkarasaka si ijay kusina. Ha? Pusang nga taday jay wano alalya. Ay, saan kami nagsasaoy tikas na tuyang? Inka kitaan. Apay nga siya ngay. Kano si katinaturod ako nam. Adayamot imbagbagak akasta. Kano ka ibagbagam laang. Ay, sus, ay talagang adal-alya dito'y balay tuyang. Ay, So, itaglumangki din dito'y likod Ay, unay ka magtanbataw. Chip! Ang tadagasan ni tatabadong iji balayda. Why? Tay suman ti frontliner tayo iti ronda. No iso ti may pasangaw. Kasano ka ngayon? Kay, uray ijaya kon likodan Sikat ti sumaruno kini tataba daw. Ijaya mo't likod Bayama nila ang tatabadong ti may pasangaw. Sa bagay, isumat ti naturay. Huwag nga agprak-practice iti boxing kang karate. Nagngangato pa'y kugtar na sika. Rumbang lang nga iso ti may pasangaw. Jay danog na. Ay na, talaga akabalan na nga streeten ti rupa. Inta nga rudeng dagasan ni tataba daw. Tagronda tayaw. Nakakondisyon ni tatabadong ay kito na. Siyak pa'y, ti ko nayaw. Apay nga rod nga wanigam mo nga armas mao. Ha? Armas. Apay, ad armas yaw. Adarmas kaw. Termos ken tasa ken kape. Anya klaseng armas na itangay. Narigat yag tuglap. Ha? Armas mo da ito kay. Kita ti armas kaw. Binalsay. Nagdakala binalsig ka. Ay, unay mo dahil binalsikan.
Di mo pala insungrod magkwaraw. Binalsig ni uncle ko daytoy. Mayat ka no daytoy nga armas. Mala, ijay tayo apagatan nga grunda. Chip. Ada nakita nga niniwan ay abanda. Ay, Aniniwan lang? ang tiltilaw damot iti manok. Dagitan agtatakaw. Ibagam ka ni tatabanong tanaturag. Tatabadaw. Ada kalabanan. Ada nakita nga niniwan ijay. Kat agal ala iti manok. Tatabadaw. Sikat tinatured sana ya. Manungan niniwan din nakita. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa nga pulaw. Ha? Sa nga pulaw? Nagadan? Naturad kayo mo tatabanong. Pumatay da nga tadagita. Pumatay da. Sigurado adi da kaya ti agpatinew. Ay agasam nga dahil sa nga pulaw. Anya nga iti serbiti kinalaing mo iti boxing kang karate. No di mo ipakat kadakwada. Ay katuna. Siyak ti sumangaw. Dito'y kayo lang ha. Sige. Urahin da ka ditawi. Nagturada ni tatabadong check. Imbag nga rutad da. Taiso ti maipasungal-ngal. Timaray mo ni tatabadongan. Apay nga ti maray. Ay, tatabadong! Woo! Na, timarayan. Kasta tinatural. Katangan tirabe, naghawid ka. Si kamam mo ti makakita iti nagadungan niniwan no saan ka atumaray. Anya laengan ti makunan ni Kapitan. Ay, may sabod na dyan aging tuturay. Di ka lakuman si Mursurot. Aging tuturod ka malagayam. Nagaduda nga raw, kit may salaing ti kabaila. Mangibabain ka talaga si Kabadaw. Saan ka na sumursurot, inton maminsan? Kaya't kung arod ti tumulong. Sapay sika ti adday ti sangaw. Kitun may, Sika pa'y gayam ti muna at ti maray. Ay, anyat na pasamak iti panagrundayo idi rabi ay. Kastoy tipod no na pasamak, kapitan. Ay, Idi- ako ang kail. Ah. Siyak ti denggam, tay bagak ti pudno na pasamak. Bayam atay tuloy ko ti istorya, chip. Kastoy na kapitan. Saan na ka di nga mawang kail? Na, Siyak ti makamoy ti napasamak. ay agure kayo man. Asino kada kayo ti patsek. Agindo na kayo ba't ngagsao. paray, siyak ti patsem. Ay, ni tatabanong manay. Hay, Kanya ti ibagam, tatabadaw. Paray, siyak tinangkamkamat kadagiti agtatakaw idirabi ay. kastaya. Ni, kasano na pasamak day jay? Huwag ngagpaiso paray. Kuha ang kail. Saan kan ngagsao? Ha? Ni pare ba dong tiagsao? Pudno launay paray. Isaw kada ronda kwaraw isuro chulatan ni pare ba daw? Iso tirumbang ada iti sangwanan. Istoryaan mat ni Kabadong nga iso ka no tinangkamkamat kadagiti agtatakaw idirabe ay. Nagaduda ka no akinamat na. Basta ti istorya ni tata ba daw na nakwanang? Dandanina ka no nakamatan dagiti agtatakaw. Kada kami ngay kanaw. Anya tinaramid may. Awan ka no, nagkapkapi kayo laeng ka no. Ulbod ni tata ba daw? Iso abilib ni Kapitan ka ni Kabadong. Kano iso ti kinamat-kamat dagiti agtatakaw? Kasta. Di mila inis istorya ka ni kapitan Tadakkel mo nga minti pa nagtalag na ka ni tata ba daw? Yeah! Haps! Ah! Ay! Alwadam tatabadaw. Ang mga numakugtaram dahito yung napuskul arupak. Aglisi ka nga mina. Yeah! Kita ang tidandanog matata ba daw? Dandanin na tamaan ti tuktok ti agong kaw. Lugpaplang aro din. Apay nga mintanda ka dito isang wada kaya. Kita ang magpraktisak. Anda dagiti kalaban. Ay, anda. Anda nakita ka limabas ijay nay. Ang mga aniniwan manayin. Saan? Kita akman. O dagiti man Ha? Aduda. Isunso dagiti kriminal. Tatabadaw. Sikat tinaturaid. Wine, siyak ka talaga. Ingkan na. Paksyata maamin da kita kalaban. Siyak lang. Kano si kamo ilan naturod? Da kayo langay. Nabi nga ibaon na kami. Da kayo, tasyak ti para bilang. Saan may akasapulan ti para bilang? Agbilang at. Nutalo ko na. Rautan tayo idan. Naramidin tan usep. Tapno mapaksatin da kita kriminal. Mala, agsagana kayo na. May isa. Amo ka, ti sumarunaw. Dua. Nagsagana kan. Nakasagana mo tayo. Ituloy mo tiyag bilang Anya ti sumaruno ijay dua.
Talong. Oh. Nalipatan man ay. Anyang aminin na ya. Talo ay ang paisa. Laki din, nagsagana tayo. Dagitadan dagiti kalaban. Ay, kita lang tayo na. Dumarog tayo. Salbag kayo a kriminal. Nagadwa pagtakawan niyaw, dito'y pa'y barangay may. Idiretso tayo dyan, dyan police station, Chef. Ay, sana, kasya na kami. Sige, magpaiso, masig Abay, kinasyan nyo ka di dagiti tinaktakawan niyaw. Gure ka, Chef. Nagsakita na. Ayan ni Tata Badong. Awan mo tayo. Ni, adala itay dito eh. Awanain. Napananangayay. Siyak paray, tinangtilew ka nagiti kriminal. Hinamat-kamat ko ida. Makataray ka pa'y, aging gaita. Idi nakamatak ida. Limaban da. Anong nangyari? Hay kat limaban akmit aparay. Na. Impakat ko may tikinalain ko iti boxing. Ya. Danin ti kalbok. Ay, Kuktar, ops. Yeah! nauray na nagangin. Ayan nga, dakwarag. Ay kat nagbati da. Apay ang nagbati da. Rumbang ang nagigidan kayo ang nagawid. Angay! Tuyan dagiti kriminal. Nay. Basta nagaduda. Dagiti ti Dagita agtatakaw. damagayam. Ha? Nagtakamot gayam dito, itataba daw. Kano iso kano ti kang runan alimaban. Limabang nga may. Kano iso ti mo natin maray. Agbilang ko na. Ngam di namot ammo ti agbilang. Puno pare. Kwa paray. Practice ka pa'y. Gusto kami. Kapno tumurod ka. Yung bawa bagam, sir, bina. Congrats kwaraw kanda giti tanod mo. Tanatiliw yun dagiti kriminal idirabe eh. Ay, agyaman kami kagawad. Natalnan da iti barangay tayo. Awanan dagiti agtatakaw. Yeah! Ay, kabadong! Di mo kunaan nga agprak-practice ka manan. Yeah! Asas, nagngaton ti kugtar na. Uray pa'y nagngato day takugtar mo. No saan kamot at tumulong amang tiliw ka dagiti kriminal. Ay, kita danto maray. Iso nga ron nga agprak-praktisa ka na lang. Kwarag. Sumurot ak pa nga agrunda. Ijayak tumanan sang wanan. Sige, sumurot ka tataba daw. Si kanto ti para timbla iti kapime. Apay ngay. Una, mabuting kamot a sumango ka dagiti kriminal. Ay, tatabadong. No kayat mo ti tumulong di ta barangay nyo, siguradwam ang nakasagana ka. Tapno talaga ang makatulong ka. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enking! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.